nibo bantu bibazwaho byinshi kuri internet. Abayobozi b'ibihugu hibazwa imyaka bafite, umutekano wabo, ubutunzi ndetse n'imiryango yabo. Aha niho hazamo abagore b'abaperezida, first ladies mu rurimi rw'icyongereza. Ni abagore bafite abagabo b'abanyembaraga, ni abagore buri gihe baba bazengurutswe n'abasore cyangwa inkumi bikoreye imizinga y'imbunda zipakiye amasasu. Ku ruhando mpuzamahanga aba bagore barubashywe bikomeye. Ni bamwe mu ba mbere bagira uruhare runini mu mibereho n'imibanire myiza y'abaturage. Uzababona ahanini mu bikorwa byo gufasha n'ibindi bikorwa by'indashyikirwa. Ntabwo ariko bose babikora, n'ababikora ntabwo babikora ku kigero kingana. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe abagore 7 ba mbere beza bahiga abandi b'abakuru b'ibihugu bayobora ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo, urakanda subscribe. Muhaye ikaze muri iki kiganiro. Ku mwanya wa 7 kuri uru rutonde turasanga Marie-Ayen Mayardit. Ni umugore wa perezida Salva Kiir Mayardit uyobora Sudani y'Epfo. Ni umugore mu bya gisirikare ukomeye cyane kuko afite ipeti rya Major General. Ni ipeti yahawe n'umugabo we usanzwe uyobora iki gihugu, kubera ko ari umugore wamaze imyaka isaga 20 we n'umugabo we barwanira ubwigenge bwa Sudani y'Epfo. Uyu munsi afite imishinga itandukanye ifasha abaturage ba Sudani y'Epfo batishoboye, cyane cyane abagore n'urubyiruko. Imishinga yitwa Concern South Sudan. Ku mwanya wa 6 turahasanga Rachel Ruto, First Lady w'igihugu cya Kenya. Ni umugore wa William Ruto, perezida wa 5 uyoboye iki gihugu. Rachel Ruto yavutse mu 1968. Yavukiye mu burengerazuba bwa Kenya. We n'umugabo we bwa mbere bahuriye mu ihuriro ry'abakristo muri University ya Nairobi. Icyo gihe Rachel Ruto yigaga uburezi muri University yitiriwe Kenyatta wahoze uyobora iki gihugu, Kenyatta University. William Ruto we yigaga ibijyanye n'ibimera ndetse n'imibereho y'inyamaswa, Botany and Zoology muri University ya Nairobi. Isibye ko Rachel Ruto ari umugore wa perezida, ni n'umugore w'umugabo ubarirwa mu myanya y'imbere ku rutonde rw'abaherwe kuri uyu mugabane wirabura. Ni umugabo utunze miliyoni zisaga 299 z'amadolari y'Amerika. Ndimo ndavuga perezida wa Kenya William Ruto. Umugore we niwe dusanga ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 5 kuri uru rutonde turasanga Zahra Omar Hassan, First Lady wa Somalia. Ni umugore wa Hassan Sheikh Mohamud uyobora iki gihugu nyine. Ni umugore uvuga amagambo akora ku mitima ya benshi. Abagore bose bo muri iki gihugu, ndavuga Somalia, yamaze kubaha icyerekezo. Ni umugore utanga inkunga ku baturage babarirwa mu bihumbi b'Abanyesomaliya benshi basazanye imishinga. Mwe dusanga ku mwanya wa 5 kuri uru rutonde. Ku mwanya wa 4 kuri uru rutonde rw'abagore b'abayobozi b'ibihugu bayobora ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba turahasanga Janet Museveni, First Lady w'igihugu cya Uganda. Umugore wa Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, umwe mu baperezida kugeza ubu bamaze kuyobora igihe kinini kuri uyu mugabane wirabura. Janet Museveni we n'umugabo we bashakanye mu 1973. Nyuma y'imyaka 13 gusa babanye yonyine, Museveni yatangiye kuyobora Uganda. Ubwo uyu mugore ni nawe umaze igihe kinini ku mwanya wa First Lady muri Afurika y'Iburasirazuba. Isibye ko ari First Lady, ni na Minisitiri w'Uburezi ndetse na Siporo hariya muri Uganda. Ni umwanya maze igihe kitari gito kuko yawugiyeho mu kwezi kwa 6 mu mwaka wa 2016. Ni uri ku mwanya wa 4 kuri uru rutonde. Ku mwanya wa 3 turasanga Angelina Ndayishimiye, First Lady w'igihugu cy'u Burundi. Umugore wa Evariste Ndayishimiye uyobora iki gihugu nyine. Angelina yavutse 1976. Igihugu abereye First Lady ni kimwe mu bihugu bya mbere biza mu myanya y'imbere mu bihugu bikennye. Ku ruhando mpuzamahanga ni igihugu kivugwaho byinshi, ariko byose bihuriye ku ijambo ubukene. First Lady w'iki gihugu, ndavuga Angelina, yahoze ari umusirikare ndetse ari umusirikare ukomeye cyane kuko yari afite ipeti rya Lieutenant. We n'umugabo we bombi bahoze ari abasirikare. Uyu munsi bafitanye abana 6 bose. Uyu mugore ni uri ku mwanya wa 3 mu bagore bahiga abandi muri akarere ka Afurika y'Iburasirazuba ariko b'abayobozi b'ibihugu. Ku mwanya wa 2 kuri uru rutonde turasanga Zinash Taicher, First Lady wa Ethiopia, kimwe mu bihugu kugeza ubu biyoborwa na Minisitiri w'Intebe.
Zinash ni umugore wa Abiy Ahmed uyobora Ethiopia, ni umugore nawe wabaye mu ngabo z'igihugu ndetse naho yahuriye n'umugabo Abiy Ahmed. Uyu munsi bafitanye abana 3 ndetse n'undi mwana w'umuhungu barera. Uyu mugore yavutse mu 1978. Ni umugore wamenyekanye cyane mu guhimbaza Imana, dore ko ari umuririmbyi ukomeye cyane afatanya n'akazi ke gasanzwe. Niwe uri ku mwanya wa 2 kuri uru rutonde. Ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abagore 7 beza bahiga abandi b'abakuru b'ibihugu bayobora ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba, turasanga First Lady w'igihugu cy'u Rwanda Jeannette Kagame, umugore wa His Excellency Paul Kagame uyobora iki gihugu nyine, dore ko ari umwanya amazeho imyaka isaga 24. Ni umugore ukunda gufasha abapfakazi, imfubyi ndetse n'abatishoboye muri rusange. Mu mwaka wa 2010 yahawe impamyabumenyi y'ikirenga na University yo muri Oklahoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uruhare runini yagize mu kurwanya sida ku ruhando mpuzamahanga. Igitekerezo cyawe kuri iyi video urakidusangiza muri comment, kandi nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri uyu muyoboro wa Bubex Pro urakanda subscribe.